I pozdrav svima, dobrodošli u Pro Track Minecraft. Danas igramo mini games. Kao što vidite, nabavio sam premium account, igramo na MyBasu kao što sam obećao. S nama su danas PMC, to jest Mark PMC i Leoton. Pozdrav za YouTube. Pozdrav. Pozdrav. I pošto igrica ili ti mini games počinje za 50 sekundi, ja ću da stopiram i idemo na pauzu. I pozdrav svima, mini games počinje, znači vratili smo se sa pauze i počinjemo. Koji si ti? Ja sam crveni, ti? Ja sam isto. Pa boli me uvo. Dobro. Ja uzeo 3 ovdje, uzeo sam jedno dovoljno. A brate, kako glupo ovo, čekaj. Gotov si. Nema ti spasa. Idem kod zelene imaju 3 ovce. Ozbiljno, a su ti jaki neki. To ću pokut sve 3. Ekipa kao uragan mutnije od Una. A fuck, ovo sve ovdje sa lukovima. Mi imamo samo jednu, brate. Nisam mogao ništa. Inače, prvi put igram ovaj mini games, pa da vidimo kako će to da ispadne. Nemojte se čuditi ako budem botina živa, ako ikad budi gledao ovaj klip, ali znači ovo mi je prvi put, pa jebi ga. Kako ispadne, ispadne. Ovo je neki bot je. A ne. Ej. Ovo baš nije fora sad bilo. Moguće smo tek drugi, brate. Ja sam navikao da pobeđujem uvijek, a ne da gubim. To su mi ovce. Ovo je neki Wofal, ovo je neki... Šaki bot, brate. Nisam vidio većeg bota od njega. Ovaj, brate, ja njega vijam, on trče kod svoje ovce i beži od nje. Dođi bolan vamo, dođi, ukrali su nam 2 ovce. Vidim. Idem ja do zelene. Joj, brate, kako... A brate, niko ne čuva ovdje. Mora neko malo i da čuva, a? A, brate, ovaj ima one premium kite. Mislim da je premium, nego... Idemo, drugari, da ih razbijemo. Da ih razbijemo kod tikve. Gdje si pošao, bre? Da napomenem, ko bude govorio da ja kopiram Serbijan ili tako nešto, slabo nam možda izađe iz videa ako tako nešto misli. Znači... Glavo, brate! I ono mogu da nekako lik mene zezno, ovo je bot živi. Onaj Wolf neki. Mogu sad da pogledam nikad. Koji će mi ovdje ja? Ne mogu da bacim. Brate, mi nijednu kožu, ovi brate plavi, oni nemaju nijednu, brate, ovcu mene kozom. Nemaju nijednu ovcu, a brate, a ništa ne čuo, a ništa da kradu samo. Sad sam ja donio još 2 ovce, sada ću donio. Neš. Ja uzeo 3 ovce. A ubit će me neko. Čuvaj me! 3 ovce nosim, jak me sad neko udari. Uspet ću. Uspio sam, 3 ovce sam doveo. O, ubi ga, bre. Brzo. A da, brate, ne mogu da verujem da nas je dvojicu on lik ubio. Gde? Kak, ili ga doveo 3 ovce i on došao sve ih uzeo. A sad se vraćaju ovce. Ja otišao po jednu šip, boli me uvo. Don't touch my sheeps. Ne mogu je, brata, ja ti kažem porije se krećeš kad imaš 3 ovce. To sam ti pričao. A ja? Oho. Nosiš 3 ovce, logično da stvoriješ ide ovce. Pa to sam ti rekao. Brate, evo najjači smo, 7 ovaca. E ja sad branim ovdje, sad nikom ne dam da uđe. Sad ću ukrastat žuti. Vidi ga šta radi, neš jebat. Mora još neko da čuva ovdje sa mnom, sad dok smo najjači treba da čuvamo. Evo ga ovaj lik tu čuva isto. Joj, mrzim ove sa lukovima i strelama. Nosim 2 ovce. To, nećeš mog. Kako lik jak, brate.
To ovaj sa ovim premium da kažem. Neš. Ja vidi ukro nam ovcu. Evo, ukro nam je ovcu. 8 ovaca imamo, najjači smo. Završava za 24 sekunde. Ukro sam jednu ovcu i begam. Desni klik. Donesi u to. Pobjeda! Koliko trajala jedna igra, majke ti? 4 minute, ja mislim. Ajde ćemo nešto drugo sada, a? Ajme nešto drugo. Ajde. I sada ćemo da igramo... Ajmo da vidimo šta ima još zanimljivo. Hoćemo da Bridges ili Survival Games? Neću Survival Games. Drum my thing, Castle. Ajmo... Čekaj. Turf Wars ili... Ajmo Dominate, hoćeš? Ha? Ja sam ušao u Dominate. I ajmo da izaberamo team. Ja si ušao? U Dominate. Izaberemo kit. I sad ćemo da stopiramo pošto igra neće skoro početi, tako da idemo na pauzu. I evo nas u Pro Track Minecraft. Ipak smo odlučili da igramo paintball pošto Dominate server trenutno nije dostupan, tako da počnemo. Ovo inače, kao što vidite, ovaj Horse Armor koristi se kao shotgun i znači mnogo zanimljiv minigame, samo sam već malo više puta igrao, tako da neće biti tolika botina. Leotone, jesi ti ti si na Shiv Questu, jel da? Ne, ja sam na Survival Games. Aha. Kao što vidite, Leotone je odustao od snimanja i znači više nikad neće snimati. Naravno, šalim se. Leo to nije teo da igra paintball zato što je noob. Da, on to ne zna da igra pa nije smeo. Tako je. Mada mogu njega uvijek da pobjedim. Pa da. Kaki bot, ljudi. Sakrivo si za ovo kod da njega ne vidim, mislim. Smiješan je. Op, 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 op. Op, op, op. I izgleda to bila pobjeda, odigrat ćemo još jednom. Ali sad ćemo uzeti, ajde uzmemo rifle. A bit ćemo plavi tim opet. Idemo da ošišemo ove crvene ovce. Igra počinje za minut pa će da stopira video, tako vidimo se u pauzi. I evo ga, vratili smo se sa pauze, minigame samo što nije počeo, ovaj put smo uzeli rifle kit. A vidimo kako će to da izgleda. Botina. Ajoj, ko je ovo? Ovo se ne zna koga roka ode. Malo se slabo vidi, ali dobro. Kako me čovjek skinuo, je. Ko mene napada? Haker! Poletimo malo. Ne znam, ljudi, ovdje slabo što se vidi, tako da. Ali ipak smo pobjedili, tako da. Frost. I to bi bilo to za ovu epizodu, kao što ste gledali. Ako vam se svidjelo, bacite like i subscribe. Do sljedećeg videa budite pozdravljeni, vidimo se uskoro. Pozdrav, i da, uskoro izlazi novi klip, to će biti prva noć u Minecraft, tako da, ćao.